kwizeranya kuri kwabahingume dukwiriye kwizera abasore batatu banamye ku Uwiteka bari mu mahanga nubwo bari mu gihugu kitari ikiwabo Saduraka Meshaki na Abedenego barakomeye umwamati mwenyegezi tanura karindwi batagusenga ibishushanyo turemera numve aratabara abana nabo n'uyu munsi nutabaza arakuneshereza Nebukadinezaraza yegera iryo tanura yibwira ko abo basore bamaze gushya akubise amaso abona abantu bane atuwa kane mbonye n'umwana w'Imana nubwo bari mu gihugu kitari ikiwabo Saduraka Meshaki na Abedenego barakomeye umwamati mwenyegezi tanura karindwi batagusenga ibishushanyo turemera numve aratabara abana nabo n'uyu munsi nutabaza arakuneshereza Satani yakoranyije abakozi be bose mu gihe gito y'ibintu bizahinduka abantu bose baramye igishushanyo cye keretse uwanditswe mu gitabo cy'ubugingo nubwo bari mu gihugu kitari ikiwabo Saduraka Meshaki na Abedenego barakomeye umwamati mwenyegezi tanura karindwi batagusenga ibishushanyo turemera numve aratabara abana nabo n'uyu munsi nutabaza arakuneshereza nubwo bari mu gihugu kitari ikiwabo Saduraka Meshaki na Abedenego barakomeye umwamati mwenyegezi tanura karindwi batagusenga ibishushanyo turemera numve aratabara abana nabo n'uyu munsi nutabaza arakuneshereza aratabara abana nabo n'uyu munsi nutabaza